Ako misliš da je direkt slab udarac, odgledaj ovaj video do kraja. Dobrodošli u 5 minuta kickboksa. Ja sam Albert Ugrinčić, profesionalni kickbokser i licencirani kickboks trener i danas učimo i vježbamo direkte. Direkt je osnovni udarac u kickboksu i često ga numerišemo kao 1 i 2, odnosno prednji i zadnji direkt. Ovaj udarac početnici često zanemaruju misleći da je jednostavan ili da nije neki udarac vrijedan velike pažnje zato što na prvu izgleda kao slab udarac. Ali pravi borci, oni iskusni, znaju da je ovo udarac kojim se treba ozbiljno posvetiti, naučiti ga dobro, jer kada se nauči pravilno i kada se poradi na nekim sitnicama, on može da bude jedno od najopasnijih oružja u našem arsenalu. Direkt je pravolinijski udarac. Izvodi se potpunim pružanjem ruke ispred sebe uz okretanje šake na kraju i blago zaključavanje ramena radi zaštite. Snaga direkta dolazi iz nogu, najčešće iz zadnjeg stopala koje se odguruje tokom udarca. Kod pravilne izvedbe s jedne strane ste pokriveni ramenom, a sa druge rukom iz garda. Isto važi i za zadnji direkt. Direkt se može izvesti u glavu i u tijelo. Ako vježbate na prazno, za početak gađajte jednu metu u visini svoje glave s obje ruke. Na početku je važno da naučite putanju direkta i tada je u redu da ga radite polako i da ga zaustavljate na kraju. Ali čim savladate putanju, direkt morate ispucavati kao iz pračke. Ruka ide brzo, potpunom svojom dužinom, udari i odmah se vraća nazad. Ne gura se kroz metu jer tada se gubi snaga. Ovo su 3 najčešće greške koje pravimo kod direkta. Prva greška koja je baš česta kod izvedbe direkta i najčešće možemo vidjeti kod početnika i rekreativaca kada tek uče ovaj udarac, jeste da guraju udarac umjesto da ga ubodu svaki put. Direkt, a i svaki drugi udarac koji izvodimo, ne smijemo imati naviku, ne smijemo praviti naviku da ga guramo kroz prostor, jer na taj način trošimo svoja ramena, svoj stomak i ne možemo proizvesti pravu silu udarca koja nam treba da napravimo štetu protivniku. Zbog toga moramo vježbati da naš direkt izlijeće kao iz pračke, da ga brzo izbacimo čitavom svojom dužinom i odmah da ga vratimo nazad. Na taj način udarac će biti silovit i jak i napravit ćemo pravu razliku kada budemo izvodili isti. Druga najčešća greška koju možemo vidjeti kod početnika i rekreativaca kada vježbaju da izvedu direkt jeste da im rame pada nisko prilikom udaranja ili da dižu bradu više nego što bi trebali. Brada kod udaranja direkta treba da bude nisko spuštena i kada izvedemo direkt do samog kraja trebamo da je pokrijemo svojim ramenom. Na ovaj način štitimo se s jedne strane, a sa druge imamo svoj gard. I tako smo sigurni kada udarimo direkt. Treća najčešća greška koju vidimo pri izvedbi direkta jeste da ne koristimo dovoljno noge za udarac. Ako želimo stvarno da udarimo jako, da bi udarac bio kvalitetan, on mora početi iz nogu. Jer svaki udarac koji je samo izveden rukom nikada neće moći biti jak kao udarac koji krene iz nogu. Da bi udarac krenuo iz nogu i da bi on bio stvarno jak, moramo koristiti naša stopala, gurnuti ih blago u pod. Posebno kod direkta koristimo zadnje stopalo, guramo ga u pod, odgurujemo se i onda izbacujemo čitavo naše tijelo u udarac. Na ovaj način udarac će biti jak i napraviti mnogo veću razliku od udarca kada ga izvedemo samo našom rukom. Ako želite vježbati direkt od kuće, možete odmah početi bez ikakve opreme i to u shadow box varijanti. Prvu rundu radimo samo prednji direkt, znači čitavu rundu izbacujemo prednji direkt ispred sebe u jednu metu, u jednu liniju. Probajte pružiti ruku do samog kraja i pratite sva ova pravila što smo koristili do sada. Drugi minut radimo samo zadnji direkt. Probajte ga izbaciti na više različitih načina, ubacivati kuk, ubacivati rame, koristiti čitavo svoje tijelo, udarac, a nikad ga probati uraditi samo iz mjesta. Probajte da budete što pravilniji sa izvedbom. I treći minut onda radimo 2 direkta, jedan za drugim u jednu metu, izbacujemo 2 direkta, probajte i ući sa udarcem, izbaciti se. Čitave 3 minute radimo to treću rundu. Kada to završite, imate super bazu za trening direkta. To bi bilo to od ovog dijela 5 minuta kickboksa. Nadam se da ste uspjeli nešto da naučite. Ako vam se svidio ovaj video, podržite ga tako što ćete lajkati, komentaršite ispod i pretplatite se na moj kanal. Također posjetite fitzafight.com za više ovakvih treninga. To je to, vidimo se vrlo brzo u sljedećim videima.